السر خلفية أكاديمي مهني كرم مامۆستا. باش بۆ تەوان زۆر سپاس مامۆستا محەممەد و سلااو و ڕێزش بۆ کاک دکتۆر پیرکانجی دەستپێکێدا ناوی من مەڕوان ئەز ناوی من مەڕوان حەمیمە ئەش کەسێ قامشم مەڵ قامش و بدایک بوومە ئەز هێلا خۆی خوێندنێ و کاری بە ئەس کەسێکی من ڕۆژنامەوانی خوێندیە لە سووریە و شامی و پاشی من وەکە ڕۆژنامەوان 13 ساڵە کارکردی و پاشی زبوومە مامۆستا لە زانکۆیە شامی لە فاکولتەتا ڕاگەهاندنێ بەشێ ئیزاع و تەلڤیزۆن پاشی ئەز بەر شاری سووریەکی بوو ئەز نەچار بووم ئەز دەرباسی کورسانە عێراقی بووم ملوێ دێژی مامۆستایی لە زانکۆیە پۆلیتێکنیک لە دهۆکێ کردە بەشی ڕاگەهاندنێ و ڕاگەهاندنە دیجیتال و ژوێ دەمێدا ئەز کۆچبەر بووم ئەم سەریا کۆچبەریە کەتن وەزئی دوێ دەمن هاز لە ئەڵمانیەمە و ئەز لێکۆلینەنم زانکۆیە ئاخن دەما یعنی قۆناخە داوی دەما ژە دیزرتاسیۆنە دەکتۆراس حاضرتکم کەسێکی پەسپۆرم یعنی تەخەسوسێ من زمانناسی و پەیوەندیە وەک ژێرز بێژن علم اللغة والاتصالە دەم gelek tiştenem di jiyana xwe de kiriye ez vê demê baş ser zimanê Kurdî dixebitim min gelek lêkolînê muhekem ji war dibêjin peer review yani ji war dibêjin meqalat muhekemê li gotarên serastayê cîhanê ser zimanê Kurdî bi zimanê îngilîzî û bi zimanê erebî min weşandine rastî ji min re zimanê Kurdî wek nesameyekê ne got ji ber ez kesekî Kurdim jî ev nayeke biz kesekî em îro zimanê Kurdî zimanekî bi hewcedî kesên گو لی درکەون خودی دهێلا ئیتمۆلۆژی دا زمانی کوردی گەلک لاوازە و قەلسە و گەلک کوردی من سەرڤێ مەسەلێ سەرڤی مژاری کار ناکەن جیابنا ژمرە وەکە خالەکە پالکێش بوو ژلۆمە ئە سەرڤێ مەسەلێ ئەس کارتکم تخەبتم منها ساعتتا خۆش ماڕاتەوە خودێ گێمایی خۆرتێ بینێوە نەدێ طبعا صيدلاني محمد بابا بيركون أوجي غني عن تعريفات اسمه فهم من الكريابي من خيرات من كرم كم جار جواري سپاس gelek zor spas براستی آخاز ویم جاره وره خوتنان دنکر گوبراستی ام زمان کردی ام قلسی که ببینن ام زارو که خفیر زمین ناکن وی والاتی براستیش ام گشتی مقصر نزیدشتی دار یعنی به هیزک مرا چی و هیجانک مرا چی و ام گشتی لازم احتمال بکن ام کاسی کنن ام درخن چیتره در ما مستر میروان دکتورا کنن از پرپی که خوشم از این زمانی که تمن هر ناس کن متخصص اواره زیر مجال مزنگی بکن مجال که خوش بکن تشتکی پروفسیونال تشتکی نظامی تشتکی سر اصولی یعنی گفتم نوار طلبی جیتر ما مستمیروان دلی کی فراد دلی کی خوش مرا از آمدم از ویچتی بکم مبارزی پتشت واکرنم از پرکی خوشم طبعا زمانی کردی زمانی کی فره و ما مستمیروان دلی خوش آسی زمان چقدر فره او دلی خوش مرا فره و مرا علی کاری بکه دکتور پیرکان جوان دکتور میروان ظرف کی خوی تنه ہے جبو کامره نکنه وکه او ظروف کی تمام نوی مدن کر کی او نجی زحمتیه بس می خاطر برام میده دکتور میروان پرسا یا کمان ام دوی اما آرینه او زمانی مدی آری فرما سرچوان دنگ مدوره نه دنگ تشکی دوره دەنگێ تەپچێک دوورە مامۆستا کالۆ تکارەی بێژێ میروان بێژێ مەڕوان تکێشە نییە بەر زمانی ناوێ مەڕوان یان مەڕوان یان ناو عەرەبی تێ بلێفکردن مەڕوان لێ کوردی ئەم بێژین مەڕوان ناوێکی گەلک ینی بالکێشە و ناو خۆ درهەیە خوێندە ناوێکی کوردیە نە ناوێکی عەرەبیە یەکەم ناو وڵاتێن یان دەڤەرێن عەرەبە دەما ئەمەویە هاتە بکارانین دەما عەبدولمەلک بن مەڕوان 685 پاشی زاینێ تا 750 راستی مەسەلە یعنی بژارە ئەم کە کورد ئەم ملەتێکی ئارینە و زمانی کوردی زمانێک ئاریە بێدێ
gelek xal hene ez dixwazim bidme xuyakirin ji bo ku Kurdcî bizanibin û kesekî ku ez ziman ser zimanê Kurdî gelek disekinim û dixebitim. Ez weke kes ez nabînim zimanê Kurdî zimanekî ariye sedî. Em tev dizanin îro yani îro kategorîyek heye dabeşkirinek heye ji zimanê Kurdî de ji hêla zimannasên Ewropî ve êgoberiyan ha de 200 salên borî de got ser zimanê Kurdî axivîne û karkirina û yani ew dibêjin zimanê Kurdî weke zimanekî Hindo-Ewropî ye. Ev ne em bêjin grupaya bereferaha û girêdaya şaxên Îranî yan jî arî. Ême bo Kurda gelek yani Kurdê min hene nivîskarê min hene kesê min çalak û zana êgo ser vê meselê de kar dikin dibêjin divê em gotina arî bi kar bênin baştir ji gotina Îranî. Bo kesekî weke min ez nabînim tu cudahî navbera gotina arî û Îranî de heye lê gelo hinek ji aliyê pênûsên reş êgo ji aliyê Ereba û Farisa û Tirka ve têne nivîsandin ewna gotina Îranî timî tê texmînkirin û tê daxuyakirin weke gotina Faris. Em tev jî dizanin gotina Faris ewaya weke têgehek weke mustalehekî ya girêdayê bi milletê Faris ve tenê û deverek li nava Îranê heye di nava Tehranê de jê dibêjin di iqlîm Faris jirênî Hûsa de tişkî dîtine navînakê Faris ta got zimanên pehlewî êgo kevin ji jêr dibêjin de Farsiya navîna li Farisiya Wista ew jî yani ew jî ji hêla pênûsên reş hatiye nivîsandin ji bo got mafên Kurda werê windakirin. Zimanê Kurdî me got girêdaya şaxê arî û bi taybetî Bakurê Rojavayê devera ariya û gotina Îran gotina Îran xwe gotinek pehlewî ye di ferhenga pehlewî de heye gotin ji dikîta yani di meqteên me bêjin êr û an watayê nagêtê welatê ariya. Gotin kevintira hebûna Farisa û Mînewroskî ji beriyan ha nivîsandî dibêje divê dema got mîdya milletin hatin koçberî çêbûn ew milletin hatin berê xwe dan mîdya û mîdya ji wara gotin Persîd yani ji wara danê xuyakirin ev hedî wê zêdetir çênabî hûn derbasî navberê bin û navê ew gotin Persîd bû Pars û Pars îda bû Faris. Lê tiştê ku îro gelek girîng e bizanibin ez weke kes nabînim zimanê Kurdî zimanekî yek kok e û ew kok arî ye. Çima? Gelek sedem hene zimanê Kurdî ji bo ku em bizanibin çînakek yani tabaqek dî yek zimanî heye têde kevintir ji zimanê arî. Yekem zimanê arî girêdayê zimanê avîstayî ve digerê 2000 ta 2400 sal berî zayînê û em tev jî dizanin yani zimanê avîstayî ê kevin ew ji girêdayê Proto-Îraniyên jê dibêjin yan bijinê de Îraniya yekemîn yani Îraniya sereta wek birayê me Soranî dibêjin ew Îraniya sereta ew jî yani girêdayî zimanek dî bû jê gunê de Hinduya sereta ew her du zimanek bûn ji hevdû juda bûn yani tuşna yani balkêş çêbûn ta got hevdû juda bûn Proto-Îranên yan Îraniya sereta yan ariya sereta bû zimanekî taybet û Hindî yan Hindû bû zimanekî sereta êgon ha zimanê gul Hindistanê tê pê axaftin zêtirî 3000 ziman hene. Ez bînim zimanê Kurdî bedgerê zimanê xorî û zimanê me Kurdî de îro gelek gotin hene gelek bêje hene îro em kartîn ew gotin girêdayên zimanê xorî kevin û xorî vedigerin 3000 sal beriya mîladê eveya beriya zayînê û îro em 2000 sal jî paşî zayînê 5000 salek eva gor em bêjin pirtûkeke min heye ser vê meseleyê ser mijara yani çînake zimantir yani zemankî ya herî kevin tîr zimanê Kurdî de vedigerê zimanê xorî wek nemûne em ê bibin em îro bi Kurdî gotina sal bi kar tênin yani bi wata sena